Yo, that's a boy. Riu we wagikoma. Nie ndakoma twakoma nawe. No guguthita. I will sue you. Aya I will also sue you. Riu mundu agakwareria uria arenda agathita mundu. Riu twena cira wa Roskoko. Na wakunjuria go anjuria. Ndeta muciari. Wana wathita acio marakwira wi toro ri. Marajeta shore wa mabisi. Utaanza na huyo. Na usigisi. Nizo tutiraire toro. Niki? Turaire mbugiririo. Ate. Mbu iria yugitwo. Niki? Tutiragethire mahoya. Arafu? Kumwande. Tondu nona. Ndĩronagira. Turaire na mahoya paralelo ma bururi. Haya. Turetete muthungu. Turaire muthungu. Aretwo Ricky Bolden. We mahoya ma bururi ri matigwenda kuhoya gwa uguo ni marenda mahoya mugoka na mundu eja mundu ni gutire kindu gata tamuteta mundu oka mucie kwanyu turatete mundu waku manja ya bururi atohoere tukaire toro ni sabara kara kurwo ukihoywo araruga mararia ruga atiriri kina turabatara bururi uyu ni kuhoya muhera tondu Gen Z ni magimarire na Gen Z matigatiritwo taki ti magimarire ni andu agima mewira ona aragio horo wa ciake ciana arauga kwasa ciake we angirwara ondahuragira ate ndagitari utrai na Kenya ahuragira ciana ciake tondu ciakirete ni marigitari akenda ku invest ahuragira ciana ciake arauga riu ri bururi uyu ri tigai gukua Gen Z tari ciana haya ni magimarire haya na kindu kira murabatara gwika ri ni kumahoya ki muhera no munene wa bururi ri kurakiario kuragatheti ta makaitie ka wega kurakiario arakinyirira hindi ya kwaria arakihoya muhera arauga Gen Z aria mahiteirio ni turamahoya muhera aria mahiteirio ni aria makuire koguo ni andu ao okay arathie nginya arahoya Tanzania muhera nyo tukohoya muhera mundu hoeraga ndothi ohiteirie riu na ndurakinya handu aratuika so emotional ambia kurira andu andiki agatheti tiega majiri mukira utukura menya cene ko raita cio tuko mandika ati icio ni crocodile tears au kariguo mundu mutuike emotional rafu mauge ati mathori mau ni makingangi Rewana hena mundu retwo Dan Manzo gwicana mwecimiwa arauga angikorwo ni kuriragia biu na nurenda kuohera andu uthie Kenyatta ukohere andu kou no marihire biru cia thibitari ako mahoya ine ri karugo ri muheci ri acuthiriirie handu arauga atiriri gotire Biu no yenda kuoherwo tiga kuhoya aria matari ho mathire makuire hoya muhera aria me muoyo hoya ngururia uruomba ururi wa andu ni marwarire ukarigwa andu mendaga atia oindi ori kuria nakuo Uganda ri ucio kaguta no riu guku no nginya manjie gwikwo uguo tondu no riu anniversary ya kiundu giki kiumirire ni next month budget ona ikuo icio iti mweri 25 nikio rugo kuragire mahoya ngwanjia gututio podo getharu mahoya muhera we mwana umenyaga ndetoi no gwiciriria which is okay yes which is very okay which is fine tondu horo cio ti wa itheru riu na kuiga ndate mareka atia ngado na mari na muthenya wao wa mahoya 7 mena muka mena fast ready ona marahoire muhera haya marahoya 39 years cio tongoria makoretwo kuu ri ni marahoire a Ugandans tuoherei haria tuona muhitiria haria tuona mukinyanga riu ni a busy je na Bob Wine ndambite kwira acio riu niguo nona andu maraco ni aya angi ndirakiraya aria tuona kinyanga aria tuona hitiria riu na andu maroka maramurua kuu nao akarungo wako
Aikone kuhoya muhera urahoya muhera. Turenda uhoye Besigye muhera. Aya, ndoke igua. Uhoye Besigye muhera no muneke no mamuria atiriri. Muthena ni ukurire ri. Wahoya muhera ko ratutiga. Aku. Ate miakio wina mundu angiambia gwita family ahoe murekerari. Are kwegaya. Akoragwo akiona Sayuni. Ona kaba goko gwitu riu. Goko gwitu atirisi ni atirisi. Mara muria ekone guthii urathi ri. Tuoni indo ciothe no turi uratigira ugiti. Na nona ne that nine. Arorete fote iria itukaga siku za mwizi ni 40. Niki arona. Haramu. Umega muthikiria na mwirori wa Mekina Nebe TV gwiraga hano ho mucie wigwe bimushigetwo muro wa Kimani angi makiuga chemistry ya Kimanji mugikaga manene eti ungine Chef Kathemba o hamwe na Baby Top muthoni wa Kiruba makirehe cai wao o kawaida hendete magicangagira yagitwikire na rumiriri ingi muno kana comment nyingi muno tondu yakire na kinyi haria ina kuhusu crocodile tears itaru nigo kire aratathegethege kana mundu nirakirira nawe no insider his or her heart mutikire rumwe andu makirekia maoni toria ngwikwira hana user 34 kaugatiriri you give your a hard time itono akigwa haria Gathemba akihutia wa Kiruba kidogo haria kirora gikoma akiagicokia ra turagikoma nawe haria ngwiciria ndanakimenya kana hena uria akihutia mundu akimenyaga ringi akiri excited makiria kiria anakaugatiriri haki nyinyi kuwatetea ni ngumu sana. Helen Betha kaugatiriri crocodile ikiulizwa inasema nini? Heno gaya gwetu uria areto wiri wa hybrid akaugatiriri I will sue you all cause of make me laugh louder in public. Mirika muthoni nake ndanatigwo na thutha kana maoni make augatiriri surely master I love you your vibes too. Heno gaya gwetu haha arauga agwetwo Kariuki wa ana kaugatiriri Karaiko ndwetikia guthitangwo ni muthoni wa Kiruba no ndigwiciria no agithitangwo tondu mwisho wa thiku ni uboco marakiyethera na gibindi gicike the team cia Njamuka. Riu we wagikoma Ni ndakoma twakoma nawe. no guguthita. I will sue you. Aya I will also sue you. Riu mundu agakwareria uria arenda agathita mundu. Rutona sira wa Roskoko. Na wakunjuria go anjuria. Ndeta muciari. Wana wathita acio marakwira witorori. Marajeta shore wa mabisi. Utaanza na huyo. Na usigisi.